Kardom Karbeng Long, welcome to Aklar Kiri Terang. Nili pini nali tumpan vlogs video nang wan pilo, laki non kibangji thongke braisi Jonel Karbi Youth Festival apan nili tum Aklim Society hin pen pini photo session en poipu lasi nili tahadan pali ding pu lasi nali tumpan vlogs video bang nampak lang ponpo lapen nili ke vlogs video ke non si kapunai ceng lang asi thek kili ramde chok che doan stambe nai tum nang dia pun pupusi nilihin pen ningchi thelo asi vlogs lang nang lang dun bomoy nili non kedang po si nampak lang pon bompo so asi non bangke ki barbo polo hempen lakku bangke nili loglo Kaziranga solo pen kuye ni nili mehai solo ni mehai solo hai buno robe hai buno hai aku ini bong semua ho sampai TV lang lo yo asih ini banon bar po aku ini pele ho ini pele ini lo lagi sokang rap lo bangke yo oleh ini lo aku ini pele dam ko de ho pe festival long tun bola sinang lang dun bom ni nampak lang pon bom po oh mudah ke ponang lah dress muka Apoi nengjer pila deh, lekha nala, lain nengjer pila deh. Tah, video pun maklang pun bompo, senang dun bom moy. Skip kita na video bang. Nore langang Samsung point puyo, dukanan lo. Lagi, lapui ini lo lagi. Lagi lah pemo mehai sa apa ila lagi langjun dete dam fit po sinang lang dum moy video bang skip deh ha ibar po non ke Batin sidai naik ha, ongkruhan home bom tu bang, udah lo nonton bang bela, saku tisu bang ke, alang pan home bom bang, udah lo lasi, nonton bang ke, ini betul betul pukul, asyik video bang lah noy, ini nampak lang pon bom, poh dah lirok tak nampak lang bom poh, ni nonton bom hul bang nampak lang pon ini dat buat he, ni libat dek pon aku imati di, asyik, poh dah lirok sini nampak lang pin poh, deh, nasi nang lang bom boy. Non bang ke Aklam Malong nang lelo la Japelang Su Cultural Complex Aklam Malong non ke bangji 31 Jonel Karbi Youth Festival apan kachisik kachimum mate non ke do jia dim lapen ilun ke kan jia dim stame non bonai pon bomlo lapen Aklim Society office sitame non bonai pon bomlo semar pon bomlo la office bang song adi bangai di pelo lagi ho lagi Aklim Society office lo nasi latum pen ini la Jonel apothak arjuponang latum kisi kedang pan dong ketang lo ne nasi nali tumpan nampak lang pun vlogs video bang sinang lang dum boy video bang skip kedan oi apa na ground mai lah hello
paklang man po. Non bang ke lam thile arju pon thana Aklan society tum ben. Non bang ke la pu Aklan society tum pen la ki klema puthak arju pona koson koson ni latum kachi sik pon asi pu alang li phale arju pona si Aklan society tum ben koson la non la jet web apan kachi sik ke sedang pon ke on bak tang ni non mai ko an lo jeneba 100% pen 1% an tang lo non pinian persen ba kami pahin layo cengcek kana kami choro lo yang ilapuan kladak pen nai thandu na pot asi non bang ke Miss and Mr. Jet KYF Kachipati dunji atuma phan pini pen grooming cheng bom no lasi latum phan pen ako ithe thini alam the ba arju pon thana ako nampak lang pon thupo asi nang lang dun bom moi alang li convener phan matching keep sekhan pona asi puban ke convener lo la Miss and Mr. Along asi alang li pene non chingki chethan pona asi nali tom pini rumar ke cheng si ani lo pol asi koson ke dam iklem ke dam koson ne la sinali lam thesi nang pachini tha ano 15 October 2023 keep dison ang ding guming cheng silo pini si mission kana phai doptik lapen itum lasuda ke continue po grooming cheng grooming mangke ko pinita mission pen mission ta doptik lapen angko non dolan misar man cheng non mission ta adopte misar man angko cheng bet ko si pingi mangke ahing ta raji bon dak yang suri miss dan Mr. Jet KYF kasi ente la kachipati dumbang ke bangpan bagduji la misahin bangke miss pang ke nonang ke tang phai ke bang create narke pe dolo ko dangel doela bang khela la ente la pen la Mr. bangpan bagduji mister bang ke non phai ke tang ke bang ke dolo ko doela ko kena bang ke bang ko bang liro ba chero lo nali phan na pon lam klar dak pen nai thanun ben tega pon Pano kami tala, aklar kiri YouTube channel bang subscribe mek hade, like, comment, atau share dong mak. chero lo nali phan dame nasi non ma ke grooming bang na sapso clip na paklang mon po la miss tum grooming bang nasi nalandun ma
non bang ke photo session phan Aklim Society tu ben sisik cedang bom lo si yang lain noi photo session ke chen hut bang itu tradisional pen mati di si aduan pale dampo Aklim Society ofisan sisik tang tungol hai dum ke oh penuh sisik tang lo mah Halo. Dah, ente. ready lo mah dinang dah sisik tang lo penuh deh yo lapu ke presiden lo Aklim Society Lamsan lo, Bu. Lamsan. kami pian lo penuh jalan pik lo dum ke ha so excited lo mah foto ha Kau ni tum ke ha kesal ha foto fan aku ya ni tum sade lo Terang sade ha belum datang elo ha sisik tan elo la sinon alam so pite foto bang enpo nang lang dono nang paklang pon bom pede ha non bang ke la foto allocation lo andam popular aku photographer lo red chili photographer lo ke lang li si photo bang non na enun po na la oh hoi buang thau tau putha to pini o ka bi ya pajilong na tau pang po pini son bak putha to la so non jet ke wa putha non nang tele ji incorrect si pen incorrect thoman ni han dong siap la malong ini kilopui bak im han ta kla bong sa bom oh koli video plus one film ma de ta tilam to inje tha to audience fa Kasi ano tinta mi na chitong doing po, na chitong doing not. Ang susit rapen non 5th edition Miss and Mr. Jetcraft paduponi. Kasi ito man tinta na chitong doing po sa ning thelo. Kadom deho. yo Aklim Society boss yang pergi dolap Boss tu deposit dulu, boss tu hai pa. ya Ui lại ni liang sar lo Kalang. Dengar. Hot pelo. pedang sar lo dei buke bang ke Yang se velile. jerpo lo Langli teng sa putih su lo langli men ke Kunal ha oi convener Kunal ha kamu mission Mr. Along convener lo langli ta foto ke cikli gi fan excited ti kan lo Kan society pen batir pipon. Group foto. Non kita sedang lo. Si anda po. Ora net dapo. location ni dak lo bu location ni dak lo kabi hemtun sino na position bang sian lok lo so ini tanang le ring lo ya dia mah ke tepi stesa ke thom ni hini belo Apu bang ke miss jet ke wai bapan practice bom lo asinali tuhan tame nang kilang dun pen arong aje nang cipi dun popusi ilihin pen da nang chuning rilo dawi handa si foto bang la chien ciklik dun deh hak baklang pon bom po cocok sih data TikTok.
Lasi pinia blogs bang ke ran pensi inton pon ikok po. Asi kapre box lain pote. Nili channel bang subscribe moy. La mu festival kecing lo. Pote ansi aku blogs ki mibna tum hek ponong po. Asi ni channel bang nili channel bang subscribe ik noy. Pen la bell icon tami bering noy. Pen share tami like tami comment tami nang pi ignore. Nili ansa se mane video kimi stami nang upload pon ik bompo. See, bye bye. See you to the next video. Tada.